Korokia through yo. Choke. Ah, na kama je koli no. Nira maniu. Nira ki. Do this heavy. Yo wo kiri 20 minutes. Okay, you dia sit down na mundo ne korokirie nguo. Ndethiranirie ni maniu rekire Tottenham. Ke kuhire. Nani Ginya tinde to cia kumararia. Nacoka kwa. Wena Dexter so 125. Ginya de kuririkana ne kwagiriro ko maguthuka ndeno. Ndiga ne irwa. Agagacoka ni getukanie negetha kire no mosaini ni athuke. Thruane ni maru. Ucio ni mutagire ukorwo ku ucio. Agire ukorwo muthigari wa njera. Ekiraga na bungo ko. Moraganete. Ni na mo ko jara moru. Nigetha amaharasi pio mari he uru wao. We haurio ki. Na ni gwita maita mara icembe. We kama kodonyo munini atia. Kwani ni reria aje kuri mamaguru. Ndoke hande. Ni kiara kuria. Uthire kuheo kana ni gakunwa muthuri waku ena uru muingi nako. Uru. Kliniki athi kurana mwana we. Muno ndio kiara arira gramu magana kenda. Ana unagothitie. Ndoke kuhera irio. Ndakwira next time gramu cia kosi krokete nitarendaga kinore yari. Pujo. Tari kindu ugite arithirio kinore yari thiguku. Handu ha gutare mwana uri ndarare wega igongerera mairo kina ni irumitheri. Musiaraga ciana mutekota kurera ciaki. Ndio na niwe wiki na roga musiaraga ta muri aingi. Na niwe wiki. Ago tu atango maire ciari te Jesu ni nyingi ate ni region. Ari na foto. Oh my. Time can misposition you. Yes. Norore hariori. Ako we misposition. Time etana thie muno cenjia. Itira hau. Bishop JJ Gitahi ni atariria uria nurses mekaga thibitari-ini cia thirikari. Ati mekiraga dawa cindano-ini mathi na mbere na kuheana mucene na kuria mundu ciuria unnecessary niguo mathi na mbere na kuria time ya mundu na hindi yo mundu ni araturwo. Ni wake matara mera matiganage na maundu ta macio tori oroigwa video-ini yo uria gweta. Na kwe mashabiki marehete mawoni mao comment section ta James ni acagire na kauga Bishop, that's so true. They are supposed to style up. Kama mimi siku ingine nimegonjeka, alafu naenda mtu ananiuliza maswali, hata ni kama sielewi, yani baada ya nitibu anaendelea kuniuliza maswali unnecessary. I didn't like it. Anyway, top up Bishop JJ.